Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mu by'ukuri dukomeje kugenda tubagezaho kuri M247 TV. Ikaze makuru yacu abari mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali n'abari mu ntara zose uko ari enye, bari mu karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, abadukurikiye cyane cyane umva ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Reka mbabwire ko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Mu bishize nibwo twabwiraga ko ibyabaga muri Kongo byateye abantu makenga ko hashobora no kuba haba coup d'etat cyangwa se ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi rikozwe na Perezida cyangwa se n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila. Kugeza amagingo anga rero mu by'ukuri navuga ko uyu Perezida uriho Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda atsinda igitego cy'umutwe, ariko nanone hakibazwa ese ibirimo birakorwa byose uwitwa Joseph Kabila ko acecetse ntiyaba arimo arategura igikorwa gikomeye cyane gishobora kuba cyanahirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. N'abakurikiranira hafi politike mpuzamahanga cyane cyane by'umwihariko iyo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakomeza kwibaza byinshi cyane uyu mugabo mu by'ukuri bikubiye mu masezerano bagiranye bombi, yaba Joseph Kabila yaba ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Akaba Tshisekedi ayo masezerano atarigeze ayubahiriza, n'ibyaba byarateye umujinya ukomeye cyane Joseph Kabila ku buryo yarimo ategura igikorwa simusiga gikomeye cyane dutegereje mu bihe biri imbere. Ni ibikomeza kugenda byibazwa. Hanyuma reka nkubwire ko inteko ishinga amategeko muri iki gihugu yatoye umwanzuro wo gutera icyizere guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga Eronkamba. Umwanzuro uha amahirwe Perezida Felix Tshisekedi wo gushyiraho Minisitiri w'Intebe mushya nyuma yo gushwana n'impuzamashyaka FCC ya Joseph Kabila wahoze ari Perezida. Benshi mu badepite bitabiriye uwo muhango nabo mu ihuriro rishya Union Sacrée riherutse gushingwa na Perezida Tshisekedi mu rwego rwo kugira ubwiganze mu nteko akigaranzura FCC ya Joseph Kabila. Muri uwo muhango abadepite ba FCC ntabwo bahagaragaye nubwo bitabujije umwanzuro gutorwa. Hanyuma Erunkamba Sylvestre na guverinoma ye baterwa icyizere bashinjwa ubushobozi buke. Ntabwo abadepite babanje kuganira kuri iyo ngingo mbere yo kuyitorera nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Mu badepite bagera kuri 382 bari bitabiriye, 333 nibo batoye bemera uwo mwanzuro wo gutera icyizere guverinoma. Erunkamba Sylvestre nyuma yo guterwa icyizere afite amasaha 28 yo kubagejeje ubwegure bwe kuri Perezida Tshisekedi. Kwegura kwa Sylvestre Erunkamba ni intambwe ikomeye kuri Tshisekedi nyuma y'igihe arwana no kugira ubwiganze muri guverinoma ndetse no mu nteko ishinga amategeko. Yaraherutse gushinja ihuriro rya FCC rya Joseph Kabila na guverinoma ya Erunkamba yiganjemo abo muri FCC kumunaniza ndetse no kwanga ko imyanzuro igamije gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturage itambuka. Gutera icyizere Sylvestre Erunkamba kandi bishobora gushyira iherezo ku buhangange bwa Joseph Kabila mu miyoborere ya Kongo, kuko yaragifite imbaraga zikomeye cyane muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko, bigatuma imyanzuro adashaka idatambuka. Ibintu byahoraga rero bisaba mu by'ukuri Tshisekedi kwigengesera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero mu by'ukuri bikaba bije bikurikira ibyagiye bivugwa byinshi cyane ko hari amasezerano yabaye hagati y'impande zombi, yaba FCC ya Joseph Kabila ndetse na Kash ya Perezida Tshisekedi uri ku butegetsi, ariko bikavuga yuko akimara kugera ku butegetsi Tshisekedi mu by'ukuri atigeze yubahiriza amasezerano yashyizweho imikono n'impande zombi. Ibintu byagiye bitera ubwoba abakurikirana politiki muri iki gihugu cya Kongo, bavuga yuko atitonze hatabemo koroherana muri Kongo ashobora kuvuka mwuka mubi, akaba abona coup d'etat yabikozwe na Joseph Kabila cyangwa se n'igisirikare yo mu gihe bashobora gukomeza mu by'ukuri kutumvikana cyane nk'uko byigeze kubaho mu myaka iyo hambere. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'umurengerazuba bw'u Rwanda, ni n'igihugu kibasuwe n'imitwe myinshi cyane iba muri iki gihugu irwanya ubutegetsi butandukanye bw'ibihugu byo mu karere mu mashyamba ya Kongo. Hanyuma mu by'ukuri ariko abandi bakavuga yuko mu gihe uyu Sylvestre Erunkamba yageza ubwegure bwe kuri Perezida Tshisekedi, Perezida Tshisekedi yabatsinze igitego gikomeye cyane ku bijyanye no gutangira gukora gahunda ze nta kwigengesera noneho afite, agatangira gukora imishinga itandukanye iteza imbere abaturage hatabayeho mu by'ukuri kubanza kwemezwa mu nteko ishinga amategeko ngo byangwe nk'uko byagiye biba
kubera yuko inteko ishinga amategeko abari barimo benshi baraho mu mpuzamashaka ya FCC ya Joseph Kabila. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru, aho u Rwanda rwamaganye imvugo y'Ubwongereza kwihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibirego biherutse kuzamurwa n'Ubwongereza bivuga ko hari ibyo rugikwiye kunoza mu ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, birimo kugeza imbere y'ubutabera abagira uruhare mu bikorwa byo kwica abantu ndetse no kubarigisa. Ku itariki ya 25 Mutarama nibwo Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Busingye yagejeje ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu raporo mpuzamahanga ku isuzuma ngarukagihe ku ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu. Ubwo hasuzumwaga iyi raporo, Minisitiri Busingye yagaragarije akanama ko mu myaka 5 ishize u Rwanda rwashyize mu bikorwa amwe mu mahame agenga uburenganzira bwa muntu mu bijyanye n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwigenge bw'ubutabera ndetse n'ibindi. Minisitiri Busingye Johnson yagaragaje ko igihugu cyagerageje gushyira mu bikorwa imyanzuro inama yose cyahawe mu myaka ya 2015. Kuri uyu munsi rero u Rwanda rwagejeje ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu raporo ambasaderi w'Ubwongereza mu muryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi Julian Braithwaite yagaragaje ko hari ibyo u Rwanda rugikwiye kunoza mu ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Yagize ati Ubwongereza bwahaye ikaze agahigo k'u Rwanda mu bijyanye n'uburenganzira n'ubukungu n'imibereho myiza ndetse no guteza imbere ihame ry'uburinganire, ariko ku rundi ruhande turacyateye impungenge n'amananiza agikomeje gushyirwa mu bijyanye n'uburenganzira bw'ibanze, ibijyanye na politike ndetse n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nk'umunyamuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza turasaba u Rwanda kujyana n'indangagaciro z'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza mu bijyanye na demokarasi, iyubahirizwa ry'amategeko ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Julian Braithwaite akaba yarakomeje asaba u Rwanda gukora iperereza rinyuze mu mucyo kandi ryigenga ku bijyanye n'ibirego by'ubwicanyi, impfu zo muri gereza, ibura ry'abantu n'iyicarubozo, kandi rukageza ababikora imbere y'ubutabera. Yasabye u Rwanda kandi kurinda ndetse no kureka abanyamakuru bagakora mu bwisanzure nta bwoba bwo guhutazwa, kandi rukagenzura ko inzego za leta zubahiriza itegeko ryo gutanga amakuru. Ibyavuzwe rero n'Ubwongereza nta shingiro ngo bifite nk'uko byagarutswe na Leta y'u Rwanda. Ibiro by'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye Geneve mu Busuwisi bubinyujije kuri Twitter byavuze ko guverinoma y'u Rwanda itemeranya n'ibyavuzwe na Julian Braithwaite kuko nta shingiro bifite. Bagize bati guverinoma y'u Rwanda ibabajwe n'ibyasabwe na ambasade y'Ubwongereza i Geneve mu bigaragara bidafite ishingiro kandi bikaba bihabanye n'amahame y'isuzuma ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu. U Rwanda rwitabiriye ku nshuro ya 3 isuzuma ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu, rurifuza gushimangira ukwiyemeza kwarwo muri iri suzuma rukora nk'uburyo rukumbi bwo gufata kimwe mu bihugu byose binyamuryango bya Loni, kandi ikibishijeho muri byinshi rigafasha mu kunoza ibijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bakomeje bavuga ko Ubwongereza nk'igihugu cyakomeje kuryumaho mu bikorwa by'ihohoterwa rihonyora uburenganzira bwa muntu ahandi mu karere. Ibi birego bidafite ishingiro ku gihugu bifitanye imikoranire, ati birababaje cyane. Ubwo yagezaga iyi raporo mpuzamahanga kuri aka kanama, Minisitiri Busingye yavuze ko ibirego u Rwanda rukunze gushinjwa n'imiryango yigenga iharanira uburenganzira bwa muntu nta shingiro biba bifite, ahubwo biba byihishwe inyuma na politike. Mu byaha byakunzwe gushinja u Rwanda harimo gufungira abantu ahantu hatazwi, guhonyora uburenganzira bw'itangazamakuru nubwo batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Reka rero dukomeze tureba hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, Jerry Lawrence yahoze ari perezida wa Ghana yarashinguranywe iteka ejo ku munsi wa 3 mu gihugu ciwe. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko nyakwigendera Jerry Lawrence yari umutegetsi yari afise igikundiro kandi yari umugabo w'ijunja n'ijambo. Amenyesha ko arico gituma ivyumviro vyiwe n'imigambi yaharaniye mu buzima bwiwe bwa politike byashizwe mu ibwirizwa shingiro rigira 4 ry'igihugu. Ejo kuwa 3 nyene leta ya Zimbabwe yarafubanye iteka abashikiranganji bayo babiri hamwe n'umutegetsi wo mu gisata c'amabohero bishwe na COVID-19. Gushika ubu leta ya Zimbabwe imaze gutakaza abashikiranganji 4 bahitanywe n'uwo mugera. 3 muri bo bafuye muri uku kwezi
hamwe n'abantu barenga 1000 bafuye mu gihugu. Dr Pamela Magande, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Zimbabwe, avuga ko igwirirana ry'uwo mugera ryatewe n'uko abantu bijajaye baja mu bihe by'iminsi mikuru yo kunezerwa bakoranira hamwe batubahirije amategeko no kwambara udufuka munwa. Muri Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli yaragabishije umushikiranganji wiwe w'amagara y'abantu kutihutira kwakira urukingo rwa COVID-19, avuga ko izo ncanco zishobora kuba zidakora canke atari nziza ku magara y'abanyagihugu. Magufuli yategetse umushikiranganji wiwe kuzokwemeza urucanco rwo rwose ari uko rwabanje kwemezwa n'abahinga bo mu gihugu ca Tanzania. Leta z'Ubumwe za Amerika iri kwiragabisha abanyamerika kwirinda kugendera ico gihugu kuko ngo kiri ku rugero rwa 4 rwo kugabisha. Abashinga amateka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa gatatu baremeje itegeko rikuru umushikiranganji wa mbere Sylvestre Ilunkamba. Ibi bigiye guha Perezida Felix Tshisekedi intsinzi aho ariko yigizayo umugwi w'abanywanyi b'uwo yasubiriye bari kumwe mu runani kandi bariko baramunaniza gutwara. Ariko Ilunkamba yari yamirije iyo ngingo kandi n'umushinga amateka François Nzekuye wo mu mugambi